Leirota mrebi watari wesito murungi nakutangirira mu program tsheshero mukashonshero kyakatugabagomwe ekampa mingu reiriki buri mwenda ebyokwezi kwa mukaaga yanga ya Uganda kartaho nk'izooba ry'okwishukama amanzi agateireyo amagara ebintu n'obwengye okuzahura ihanga eri okorwa omu bintu bingi bantu abaingi nibateekateeka ngu emanzi neegye yaaza omu rutare ekateera amasasi karwana orutaro for the cause kwonka hariyo n'abo abarikwehayo barikukozesa ebintu barikukozesa obwengye kureebeka ngu baagira eki baagaita aha ihanga ryabo bateteekateekireho bo nk'abantu. Erizooba omu studios naahirwa naataayaho omu maka g'omwe aha bantu abatareeteekateekireho nkabo kureka baateekateekire aha ihanga erya Uganda bakareeba ngu rikaba niryetenga okurwana kureebeka ngu ryarugaho eryabeire ry'obwire obwo okuhikya izooba eri turikureeba ebintu bingi ebi omuntu owaabutosha yaatakyeteireho atarikubaasa kureeba obwire obwingi kworikuba nooreeba ishomero ukareeba burugombo ririho ishomero obumwe buri kyaro noshanga kiriho ishomero hati omu Uganda amarwariro n'obugarabe nigagira ngu nitugira ngu tigarimu mibazi kwonka at least tariho omuruka gutariho irwariro rya gavumenti. Institutions ezi turikureeba hariho abantu abateireyo omutima bakatayo obwire bwabo hamwe n'obwengye kureebeka ngu ebintu ebi byabo mukasheshe k'erizooba nitwenda kureeba ekyamamanzi agagiire omu kishaka kurwana gakozire kureebeka ngu ihanga erya Uganda ryagira obusingye ryagira obuteeka nangwa otaireho n'entunguuka y'ihanga n'ihanga kuguma nirigyenda omu maisho ritakugyendesa kisigaanyima. Erizooba naahirwa naataayaho omu maka ga Major General Retired Frederick Mugisha nituza kuganiira aha nshonga egi ei naakugambira eki abantu abagiire omu kishaka bakozire kureebeka ngu ihanga ryagira obusingye ryagira obuteeka nangwa otaireho n'okugira ngu ihanga ryatunguuka. Jeno nakushemerera. Ninyarakira ninye nabashemererwa okwija kumpikaho omuka yange egi hamwe n'okuganiira naimwe. Jeno nanyina ngu tutandikireho omu kwetegyereza kwawe na experience yoine n'omuntu ki oshemereire kuba naayetwa emanzi? Okwetegereza kwange omuntu oshemereire kuba naayetwa emanzi n'ogwo weena oine eki yateire omuganda ogu yateire aha kwombeka ihanga kandi n'okiri kukikora ekyo okugira ngu ihanga ryaitu rigire ahi ryahika ritunguuke nk'ag'amahanga agandi. Obwire obu kworikuba noogamba aha mamanzi okukira munonga twagamba ahari imwe abahaireyo obutsigazi bwanyu n'omunyeto gwanyu mukagira ngu reka tuze omu kishaka n'obukugu obu mwabaire muriho obwire obwo eminyeto obumwe oshuti mukaba mwine ebiniga byanyu mwine n'ebigyendererwa byanyu ebyabimakiza omu kasheshe mukaruga omu maka g'abazaire banyu by then omu universities mukataaha omu kishaka. Omunyeto wa hati noobaasa kumushoboorora ota ekyabagimusiise kufiisa byona ebi mwabaire murimu kutaaha omu kishaka by then? Omunyeto ya hati ekirungi ekya hati hariho amashomero kandi na UPE nayo eriho na USE. Eminyeto ya hati eshemereire kuba neeshoma history nk'oku Uganda yabaire eri obwire obwo ekyareetiire abantu okusigaho ebi baabaire nibakora bakaza kurisikinga amagara gaabo. Kwonka mbwenu bakaba batakwenda kukishoma kandi eze kukishoboorora omu bigambo bigufu hakaba hatariho obusingye. Omwana ninga omuntu omukuru kwimuka omu kasheshe okaza omu musiri gwawe okaza omu nte zaawe okaza omu kushuubura kwawe okaza omu kindi ekyokubaasa kwekorera. Nyowe nyenka omu mwaka gwa 82 nkaba ndi omwana w'ishomero kunaahumura neija aho owiitu owa muzeeyi naaho Karungi farm kunaaba ndiyo ninza abaharwe ab'amahe bakaba bagira road block ab'obwire obwo
ekebera harwaho mpaho mu maduka hati kunahikaho ni umwana w'ishomero akaruho abashirira ngo bakaba bari ba youth na chairman wa UPC nkanyine mukuru wanje batwata ngo abamba ekeye bakurugamo nabahekera niyo nkandi umwana w'ishomero batutaho batera twasiba wa road broker abantu abanye bamanya muzeyi birukanga bamuronda bashoroza ubusente baba batuyeho mu mazi tutakiragura ubu nabana bishomero ndi mwana muto w'irobo you can imagine iki nicyo kureberaho cyumwe kunga abantu bakabata kubyamo mu makabatanu babatuguza mwe natunoreba icyo cyuru kwaterana nabuhinge no burisa no kushubura nebindi kunga icyo insecurity neza moral fabric ya society amanya go kubera yo no fane bintu byawo ukorabeho hatwagera n'ikizugo icyo nebindi baye nebikera naho mu muri yabankore TV yanyu mbarara mukuba n'umuhurire byabireho bwirobo barwancende mabahi bayabantu bona bafire abo no kuzika batarazikire bimumujira ngo bakazangaye hadi ngarwancende tukuza kura kuzarwa kandi umushubuza mbaho mbararo mu town akana ashubura nabanda aba history kureta abantu abagwiraho so hati icyo kikareto businge buke cyatabantu akishenge. Then you had a choice. A choice to say tuguma haba batu shara maraka nkembuzi ningente ninge bihingwe ebitungwe bindi ninga twayamagara gaitu maybe tukagira ikitwahindura ahankora nkeje yaberero mwera no manyobo ekeri UPC government baremwa controllinga mahe babura baremwa controllinga security yihanga kandi hatariho security cy'abantu batakwitegereza tari cyo kubasakuru turi mu ihangeri icyo kureberaho twine neighbors to Somalia where we don't share the boundary kunga ntumanye biri kufayo twine n'amahige tugariyo kunga itu sharing nsharo mu Kongo urukwenda kumanya insecurity cyeri kumanyisa abuze Kongo ninga manye biri Kongo kuba by'ubwega ezohurira ngwensi nengiga ninga nenyoro Kongo tarobwego butariyo natural resources tuzuru Kongo nimpango Kongo minerals zitakabaho gumunsi yona Kongo kiri kubara yo ne ikintu kimwe no kutera ni security na politics problem konka security so mbwene ijyo lack of security je yaha ni yatreteire neito okushanga yabaye bariyo because ntindi yo momba tandikire konga kunaho nda later on umwako gwakurasireho naco bugufe binabe ni nkoro kushoma nazo mukishaka nkiri umwana muto nashangayo abandi abaye bariyo abandi bakabafire abamwe bakabagizire twagumiza muto warwana histories well documented region mu jima yatinkwira kuba twarahare konke kinkugezeho kushobora hatariho businge kandi aba bana bakero bato nabari kunyeta bashembereye kushomeswa bakamanya ngo businge ahi butari tari ucyo kubasakoro kanye sigiye ngo nashobo nagaruka mu gihe cyetegereza baje koreka ebirebi hariho kuzariyo rubajo rundo y'ubutegeki abandana bagira ngo ubusinge nicyo cyamani icyo muri kubasa kugamba ngabagira umushaka rene konka nababuriyo buringaniza umunya Uganda uri mu Uganda ubwo hati kugira ngo abantu abagira umushaka w'irobo icyamani kimwakozere no kureta ubusinge taro kindi kibari kuzakubishikaho atshi abo babo twakwenda kwitegereza because abamwe bagambe ibyo nawe bashomere ninga bashomere urukumanya GDP ya Uganda kerizinga yo gwirobo in terms of US dollars I think it was approximately 4 billion tukoko what is the current GDP mu Uganda hatsejo GDP okumultiplying okutriplinga was it because of what? It was because umuntu niho mukasheshe no takuza kunkomanya ngo takuzo mu busingi
waguza ebihingwa bye ninga amatungo ge ninga eki yakora kyona akikora omu businge. So ebyo bimwe n'abantu babugamba aba politicians abamwe they are so selfish and self-centered tubakwenda kumanya amazima ninga nabagamanya kuko tubakwenda gaga abo kuba hatoyebuze Uganda hakabaho ki ejo economy kuza ku improving etyo Uganda tukatungita kiri abandi twargaitari Uganda tukatunga minerals z'abandi twazitari Uganda na oirege mu kureta karigire tukwasa kuteka nguneje kurugayo muhergo mwako guhita teka rigireyo na hati but you can see the expansion of the economy bwe nabo no murumo gwabo ninga n'ubugabe bwabo kudisaguringa na current government konka kwakuba ari umutege cyo hurira bo kubatakwikirizana na government ya Museveni it's okay it's your right konka rera kubiye abako kubiye abantu mbwishikora abihincha kare ko azompa abantu habahoki so nicho kurebera ombwende imwe bana yinki mwabana muronda leaders murondo umuntu utari kubiye abo kubogora kubenera ku exciting kugera ata uzimo shoti ewe naza kufixinga ibintu byona ashike yabure kugira iki yakora instead situation be was so niyo ngira ngo abamwe nibamanya nibabitangana abamwe they are so selfish that they don't want to see the truth they want to manipulate the people konka there is evidence tindwa bya politics nyonko muntu konka itaba abosura umunsi mwa warebere byayebiroho nebiroho ntutekateka ngo yes hariho ibintu bishembe kushemeza ubwa mu yes of course society yona here no yakuba America ninga UK ninga ensezinde za kire hari there okushemeza is a process you must continue to fine tune governance economy policies konka no mbekerekiro you improve what is there konkana bo wayenda kandi ko exciting abantu kababeha that's not being responsible you are responsible leadership is responsible kugira yes abantu abingi koro kugamba hantunguka tekateke nguto nungi tekateka amashomero gamani tureba amarwariro gaitu ubwiro bwinshi tukira kureba habusinge hamwe na nibyo kwirinda kuba stable nani nangu geno kitahemuka cyo munda haba umuntu uriyo kwa hanze umurisa wende haba umuntu umuhingi haba umujubi urukakera ibyo kwirinda muyambera nkahina n'ubusinge ho umujubi ningo umujuboro kakera umuhingi uri rwampara ninga umurisore handa hari obusinge buri kumuyambera no kugeza aho gukora ikintu cyakora ateye no mutera muntu that to begin with ni yatwarenteye ninge kitoke cyo mukatare akakiguza esente zakeje hateye n'uzumwakire iki kinatandukana cyo ogwo akwateke nyanja cyo munyanja yakakera nk'icyo wagamba akakiguza akakora ikindi cyarkwenda to begin with obusinge government manyeke ekora no kutaho infrastructure kandi infrastructure igera mu security kwe kuberuho hariho nguto yo kurabyamo hariho amashomero go kushomeseza mu abana harimo amarwaro nage warwaramo nyoni tekete ngo government neko zire cyayo hariho bicyo kuburamo of course yes konka lagire ninga kukira munonga ibintu biruho ibyamantu bashemere kolesa kongo businge abatakumanya no bakubwatijaga nangwa shi kuno na resources nzibasika bakugumana batabantu mu motoka bakabatwara nka Kongo bakareba ubusinge obutabaho ikiri kumanyiso mwihanga abo kwambwe nabo nikibe kiganiro ubusinge abamwe bagera ubusinge ngo tubyambe ubusinge nikimanyisa ki of course abamwe babukora abumwiguto abamwe n'abana bato bakareba blood is boiling mibiri yabo tubakarebaga beito ubusinge n'ikintu cyamani nko kunagambira n'ikirungi ngo omu disagreements zeitu omukore biturukora tutakabushisha ohireho entaro ubusinguzo bw'uru bajuru urw'ikishaka urw'entaro urwaguru
n'ibintu by'ebindi ng'omuntu nuba oraba veteran hati konka omu bwire obu wabaire active kugira ngu abanyamahanga amahega ihanga gakongeraho ky'omujungu arikweta nation building okwombeka ihanga nokurihitya eryahika hati. Well, a number of things, including obusinge omu neighboring countries. Korabe ekyo kureeberaho muramwahurire Sudan. Sudan abiraguju bakabaita for all the time. Beija mpaho retgaranga na group yebaza omu kishaka nabo barwana kunga kandi byakorage amuheru Sudan y'abaharabu ija yahagera konyi byukuru urutaro wabira omu north obwire buringwa narakwena nakoni bukawa n'ubuhagirwa Sudan. Bo interest yabo ekeri edini, but most importantly controlling the source of the Nile. Kugira ngo bo abakumanya geography ya Sudan na Egypt, Nile egi of course Nile n'emigere ebiri. Harimo White Nile ege yite kuruga Victoria kagumizamu, hariho na Blue Nile. According to their philosophy, nikyenda ngo bacontrolling source ya White Nile na Blue Nile. Nicyo kurebera especially tensions mu Egypt na Sudan na Ethiopia. Uganda, because of I think wise leadership obutegeki bw'amagezi wa president wetu, tensions z'amani konka nyonko muntu katunga opportunity okushomera Egypt ebuze bakubana bakubuza byona nibenda kumanya oku Nile biri ebiri kufara Nile baka, how can we keep the Nile intact, how can we protect the Nile. So obsession yabo yo other than region the Nile, control of the Nile rivers. So ekyo kyabaretera oku especially Sudan, al-Bashir that time wakiri president barwana barwana naba South Sudan now konka beija bayenda kudisorganizing na Uganda. Uganda nayo yaba forced okuyamba bariya okuliberating South Sudan. South Sudan kuyatungire independence urutaro rwito mu north rwawa. So you can see the relationship now. Konka urutaro kurwahwire South Sudan business ya booming. Nabo mu bantu bakaragaza kabara mu barga ihanga ryona east west north everywhere bagashurura South Sudan. Behayo sente, and that's how you develop economy yensi yawo. Hariho businge ntabaho business. Habaho business, you make money. You make money, you develop a country. That's one example. Ekindi cyo kureberaho ni Eastern DRC. Hariho debate nyangu mukagihurura abanyarwanda bari yono bayomba ahabwenki President Museveni naza kore nguto za hariho ruguto rwa Kongo rukuruga Kasindi rukagumizamu rukaraba ifo ya Rume Mutwanga Beni ruzagumizamu kuza Bunia not Buni Butembo ahabwenki inguto zetu zona kazitashugaine amwike naza korecho oruguto rwo ubwego buri kwiha Kongo bukareta mu Uganda nibwo bwingi kunongo tibya Ebola nkajournalist mukezire mutaya ya Beni mutaya ya Rume Mutwanga Butembo Bunia mwamurabire West Nile mureba all the merchandise obushubuzi wona no burgum factories zaitu actually no shangane ebituri kutunga nka Uganda ku burgum factories zaitu nibiki because we are a small economy, small population. Eastern DRC yona ibintu bagure byaha kuba rugure byaha ejo nemishoro ubono bwega ni kwensi zitunguka. So kwa kuba hariho security kandi nicyo UPDF atahira Eastern DRC nyonyenka during my time of service I was stationed there. I know ubwega omwani minerals timber everything every Eastern DRC. So hariho businge ntabo okushubura tukubihayo muno bihayo bibire no abakongo nabaguza kuno nabagure byitundu batuguze byabo umwana ngura baha na minerals nebindi konke bituruka abo hatariho bintu bibiri hatariho businge hatariho nkoragana hatariho communication. Yes. Nimanya ngo uri umuha abantu abaziriho Somalia
one of the commanders actually no shoto call ngo wakana yes umramsom urtaro ngo urwono ushobora nkamahanga nkabwa gutine sharo nago obusinge bwihange irhanga hari kintu bwine cyo burkuyamba kuko no mu Uganda ninga nkamaheno mbamwine bihama byanyu bwo batwara yo kurwana nataro bihama because abanyayuga amahe n'abana bihanga abamahe n'abana baitu n'abakuru banyu n'barumuna banyu n'abanyanya kwimwe n'abana babazeyi banyu so ubwakarubuto ntukura bakabajya ngo bamahene babatere bukatu biona mane nenkari y'icuncu ngo abantu bona batabatabuka ushanga bona bateye in the sense that's not true. They are part of this community, so everyone call at chama nibano manywa abandi twaza kuza Somalia kumura muka journalists mushomere bintu ebi numanya bombing zizabezita ho muri Kampala ezo nyingi ezo zikazi in connection na Al-Shabaab na Boko Haram na Al-Qaeda networks hate enso kweri yaba nchishobore nto muri Nyankore they say omujungu the world now is a set of related systems ekirukuba Somalia ekirukuba Ethiopia ahabwa is a communication internet nebindi ni affecting ahandi mushukuteka tobeta sharing borders. How come Al-Shabaab targeted abantu beta babitire hariya neheje ntinda hariyo mu rugby abakazi nabishiki toilets nebisheshero ebikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko bukoko buri kurwaza obubirumu nibutamagaraga omukabi Honeypot Herbal Gentle Wash nico kintu cyo kwereberera omubicweka byitu by'ekihama ekikirizibwa abashoho bamagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kurwo mu myanya erikwejunisibwa bingi Honeypot nikache okuza mushoho yawe yo mungaro kinamana gukurinda kageze sibwe kandi katongozwa National Drug Authority gumana ko burijo aha murumo omukatare nahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy neduka yemibazi hono mu Uganda omuri Mbara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukiraho tera not mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga not mukaga ninga not mushanju not mwenda ashatu nemwe abinishatu abina mukaga Honeypot Herbal Gentle Wash echo kwerinisa burijo burahamwa horukuza ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjulire Ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology Spiria echo nabyombecyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Crazy Limited tugende twombeke. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cha 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 cha, Chomelo. Again cha 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 cha, Chomelo. Ono yechogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
twakwakira ahari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwahate ryine chata okutendeka beji bona ahari ururengo rwa Africa ekuretera emishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree ahari nka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi. Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business nezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University hati novasa koresa index ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensia yawe hinduke na munonga wamara kusharaho shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 250 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. World Cup. No, haruna World Cup, but haruna ichicho waza kukana kawo mudatu rugby football pitch. Ababantu, hundreds of young Ugandans were killed by terrorists from Somalia. So obutaza bwetu Somalia chikakita kuja kutujira safe. So the only way you can secure yourselves is to clear the mess in the neighborhood. Neighborhood n'abanyankore bayinefumu yabo ngwenje kire ndije byose enju abo bwakare bakabatene mabati n'amategura nebyo so bakabombe ko bujuwo fuha kamwe kariya kandi kariya kakwata umurondwe tekokose ya so and true to the word Somalia now is part of East Africa. Actually your problems tuzikawireyo abo kuba they were devastated for a long time. Konka hatwa wizro mu East Africa ntekateka ngo with time obusinge kuba Somalia eri mu East Africa, South Sudan eri mu East Africa, DRC eri mu East Africa, plus the original 3 Uganda, Tanzania and Kenya and Rwanda and Burundi that added. If we can consolidate tukaguma into tungo mweno kwegaita niyo strength nebyo byekonomy bagamba you cannot grow tokabasa kutunguka utine market kandi tokagira market utine population so hatu kuba no reba insi za East Africa zona combined kurangana atuyamba n'amana gate tukagataho tukayija and we become one. All these problems no bworo na biha they would end. Ibi wari no gambaho aro ikigambo ikizero mu ruzungu patriotism ikiri kumanyiso kundi ihanga. President Museveni yakarengwa abanya-Uganda no murabe no murgayo mukagambe bintu ebi babura mwakantu kukundi ihanga yabo. Patriotism k'ikigambo ningasho kundi ihanga nkibasa gukora mu rumoki ahakurinda ibyo biruhubwa hate bishikirweho no kutegereza biri kwijomesha. Well, okundi yange Israel basically no kwekunda. Torukubasa kugira ngo uno yekunda kandi no yange ihanga lyawe. Ninga no yekunda
konka aho shitami uri ha destroying niko nkubaza kucyetambyo nebibaye bagamba ngo abaganiro bakukigambamo ngo umushinja karoro wo musura katembe kitwi yaza hitaji yatarika kutema hitaji ryaro finally ryagwa nawe yahendeka yafa to kubaza kugira ngo uno yikunda ngo kandi uwo kwekunda kunga turukundi yangari yawo because ihanga ndutugayita President Museveni wa hanka reference he says this all the time ngo yabe nakura ariyo wabuntungamo no kushoma kwe naki abanyankore neighbors yes akana abenda bakaba nibakwatanisa konka they did not contribute much omu welfare abo kuba bakaba bari 70 ogwo inente ori inente no ori inente hatente zabo ezo wo inente nyinente tukunguza tinkuguza konka kana tugambira ngo ente abayibazugura bakaba bari baganda abo kuba bugana ente zikazirije bija bazo mukatare za cyabukujuma nyankahi rubare bagurente bazitwaro wabo kubaga ninga no kore binde bakora batunge sente zimutwaro mwishomero so you cannot claim ngo no kundensi rather ngo yekunda kunkato kundi hankandi ihanga no rukunda abo abantu wao utarakunda abaganda utarakunda abachori nabo batarakunda intani na neighbors who are you nuje kubahota nanga no ko batako bakunda passe batobe no mangu bino mugasho kandi ikintu ikikwinira mugasho note kukikunda so when you aggregate baby intebe turugambe ebyo kikuletera kumanya neighbor ino mugasho no ahanga hari ino mugasho no muganda ino mugasho no wabushenye ino mugasho no wagure ino mugasho no warwampare ino mugasho ngwe shatu kubara ino mugasho how do we keep this unity together? You must love your neighbors, you love yourself. Selfishly, actually. Because you love yabana ninga yabantu abataka byitegereza. We love because we benefit from each other. We love because we know the value of those we must love and cooperate with. So patriotism ninjyanka imwe journalists murondo kumwa simplifying abuko kucyuguma mu rujungu patriotism it becomes an abstract ko kumukucyoro bya mwakito mu rurumo rw'abantu bakwitegereza abantu nabashurukirwa nabatandho kumanya ngo this big animal rege bakwita patriotism no kantu kake kunkana kamanyisa rukundo abo kwena ngutwena to benefiting wagamba hari rukundo no kwenda ngutwena tugobe mu ihango mu bimwe abintu ebirukugambisa buri umwe rebe ninde umwembezo w'ihanga kwa kugamba aha kigambo bushomankuzi agira n'ikimibwira karihinduka uhireho bushomankuzi buturukore mu bakozi ba government nitwe nk'abanyayuganda abatari mu mirimo ya government abatari b'ubutegetsi ko kubuyitsi imbereho muri abantu bana nani nza gutorana moranye bembere n'intorano wambereza sente nutekateka ngo kireteire abanyuganda bakaharengoro urukikana hakushaba sente ngo utarana mwebembezo rukuza kushakira niki no butakunda ihanga no butetegereza ukunda ihanga cyo kumanyisa niki many factors ikimwe no butashoborokerwa because kushoborokerwa kwino ikishani cyango ashi woshoborokerwe ubwo wakwara 10 20 ningo mutwaro go kutomu waragi ningo kuzagure sabunde kirecyo konga akikayo akabura korirwa ruri yacyaro ningeri yamuruka ningeri yagombora umukashisho ukisinduka warwara ukabura hi waraguriza icyo cyakuyambaki ubwo ngo akagenda akayibembazi yakubeneye kuragurira akagenda akadestroy imbishomero yakubendishomesa abana bawe ukizagama tinga kwesente zanjye ho n'icyo nikuyamba so nyoni njyangu kigaruka akushomesa kandi akushomesa turere kurekera journalists mwenka buri muntu we nahari ageze kugambira abantu leadership ikirukumanyisa leadership nikimanyisa okutunga umujwekerwa ningo mwebembezi uri kubasa kubakikira uri kubasa bataba muyayi
omuntu wena orukwata esente akazikwanga omuha akaruru nateeka kuba ari corrupt aine ekyagwereire 100%. Abokuba kukuza kwebuuza kumurambura y'abantu omutwaro omugomborora buri muntu yamuha omutwaro ezo sente zingahe mbweshi kwaragurize pati y'ekibanja kye ngo yemwe sente zarabahe dero muha akaruru maana yene nayo yitwara nka business nate kwija ku recovering that money with interest kandi azo recovering ata omuskuru byakubene nibyombe kishomero byakubene bigurura abana banye mbazi byakubene nibitungure chweka. That's how this person will recover his or her money. So omuntu mwebembezi we no kutandika tugire moyongera kushemesa abantu tumuntu ohurire okwesiga kwakaruru kufutegeka nuko kwakubeye nko kwabura kwanje konka nko kwedine gambo kwabura no kwabantu okwindura imitima no kwaraha konka tugume twenda tukore mu yitu twabure uragira kihamwa kihemu tarakihemu nuko agumenyu jeno owirobo omba muri yeminyeto muri abatsigazi bizumabiri mwine no gwebembezi bi obwakwikize no kusiba mugwa uri umwana wishomero bagira ngo uri umuhekera owirobo uburemezo burho nubasa kutetengesa kishaka ngo kutwantagamba ko kureba nkahabushumankuzi ubu muri yo mu muyango umar kwikereza ngo uri umuyihanga kandi bugiziremezi omunyeta akakora ki arikugendera hacyo kureberaho cyanye minyete yo wirobo myaka yacyo nana kurebeka ngo bushumankuzi bwaho umuyango no first of all no kubengeginga bakabegesa hariho imwe abakunda ngo mwine no mugisharho program yanyu yunyosire mpurire umunanye ninza ikitaramo ari igongwaho mushemire kuba n'umuyambana na management y'ikitaramo kugira programs ezo streaminga ezo kuyamba youth abo kuba ikintu cyo nekihinduka for the better mu mahanga gona kindwa youth so ati mugereza program muronde guest speakers abo kubasa ku orientinga youth kurwanisa ubushomankuzi kurwanisa corruption kurwanisa emicombi ebyo bya environment kimwe muri ebyo kinagire mu kitaramo simwe keri environment protection of our environment and it was very important akaroba ED wa nema akaroba abantu bamani abantu bagamba bageze okushomesa but that's besides the point ekintu cyone kiri kubasa kuhindurwa nikindurwa abantu bato hati ngaitu myaka itwahika we may not change much we can only share ntubasa kubagambire bitwara birimo uyine cyari kwenda kwihamwa kihemu utarikwenda kukihamwe that's another issue konka abine energy yo kudrivinga change ni youth konka nibenda kuhaburu nibenda kube engaged with kubagambira ku ubushomanguzi buru kwita ninga corruption no kwita development yihanga kuba kweza kucyetegereza nangono bakaba 100% bona batakitegereza nko mwatunga size bonamba bo kukirwanisa change will happen but it cannot happen baba tegesibwe baba batahabwirwe baba batagambirwe dangers akabi akakirumu akariyo mu corruption akariyo mu bushomankuzi akariyo mu kore ibintu ngo gutashikire akariyo mu bugara akariyo mu drugs akariyo mu destruction of environment akariyo mbwene mchombi iri kwita society je nogamba akwegesa nogamba na hamishomo nk'ikitaramo ubwirobo imwe mwino wabegise kugira ngo iki cyarenga reka tuzi kutayimbiri yito kuko ingamba ya hateri ahabwenje hati ukwegesa no gukora kwetengo well buri generation ine challenges zayo challenges za generation yitu kuko kusharwa ngembuzi icyo natandika ngambirira abantu ababuzere abatarazikire bamwe n'abanyabuzare cyo nagambira icyo kureberaho kitu nkabamwe babasibira mu guhankembuzi ne wakigarakamu the choice was gumaho sharwe ninga gendo surviving
ningo gwoko ogwoko oruikongo yerwine. yes today challenges are different, less catastrophic ninga tizamani munonga nkezo abukuba ultimate umunsi cyamani munonga na life no basakuza uri umworo ebintu takutungo kukubyenda konka wotafire, that's okay. Konko it was another issue. Iki cyanyu iki muri kwenda kugumana umugisibwa ni nkoko kuzo mu cyacu ngo shiwe tukaza kuzarwa twahurira mu dine keje ryari 1900 na ati bursande muzo mu cyacu abamwe bazo mu mosques batanu babegeza. It's constant awareness no gumano habura enamba y'abakwikiriza negumiza mune yongera byo kurebere dini yatungire mizahati. So challenges obwiro zikazi ezindi worse than today, but even today generation yanyu na ine challenges zayo zo wagamba corruption ibintu byona tibishikire government na ine ibe kubita kwikiriza not because tekwenda konke mwe babigiremere, but the question is comparing today and then, is there positive difference? Yes, there is. Konka is it enough? No, it's not. Hati tukore ki ukongeraho ukubaje. Konka yuko n'umurimo no kuine jonkeji bwashanga painter yo na paintinga na semyaka minjo mbekere so no guma no hunduza abuko wagereka re kugwera muto. So mwenu generation yanyu the challenges are less, however they are there. Nabwo ico mutaka gweshegera, don't go into slumber. Mweyongera kugumana munanke, especially ebe bintu ebiri evil, corruption, destruction of environment, drugs nebindi konke ebyo bishatu hamwe no kurwanda unity ya East Africa kugira ngo koro ry'umushubuzo tunge biga market koro anorondo mu rumuna butunge biga aho kuza ahubwo mwenka Kongo imagine hatijo mu East Africa hariho abana babakira bato beyimo mwena mushomere journalists n'bengi doctors n'bengi izo bari security ergarka Kongo emirimo yijura yo mwena muri abingi bari yaza yo gukora konka no kurubatana twinenka universities maybe 50, I don't know now how many. Every year you are churning out. Is it good? Yes, in development. Is everyone going to be employed? No, because you are so many. Yes, you are so many. Mweshi, how can you be employed? No kuzaheru. Kasha heru nkai. Chikabere better South Sudan to be abashomere nubaki. Kongo abashomere nubaki. Uganda nubengi, Kenya nubengi. Mweshi noza yota abokubora taro turuka huire yonka South Sudan na Kongo. So it is to work hard in Kemo youth. Na itotwe n'abakubasa kugira kitwata. Kugira ngo twisega icyo mbishoye komu abana betu bazayo bakore be developing. But it is, you remember kinagambo mu rujungu, it is a set of related systems. Ejo kutekateka ngo nobusinge bucyo mu Kongo abona Kongo barahare tene kibatwatira it affects you. Ikibazo z'emirimo, ikibazo bera ubushubuzi numuzo mutasikanywa amuntu musikanda mu mwitandamu kandi resources ziri yatu ziri kumara numbra market nubu wakugira factory kajombeka utene ho guze ibintu byawe still you have no market. So nicyenda ngo youth bagire kurhanga yabashurura kandi abamwe turuho tukabireba. We learned the hardest way. We are ready to engage, sharing the ritual we have gathered along the way. Not that we are so clever, konka kumarugwire gwinjo munsi noreba kandi bikukira we byabandi. Ebire haro ikintu cyo kugamba ndebe shahazagena twata abantu abo muko kubana ugamba nabo kukira munonga imyaka yawe yarebereho murembe guriya uri umuntu yakugira ngo iminyeto ya hati nubikiriza nabo kugira ngo iminyeto yo wirobu. No, I don't. Twine mugofera. No, I don't. Ofera is a strong word. Tinkamya ngo iminyeto ya hati ni bofera konka kukushanga abanyankore benefu mu mwena muri nyankore ninjye nibagira ngo yine kishegura girata
numujumanye gifumu tunajumanye nibagira ngo ine kishegura negeke bisya nayegeke bitse wabo ino kumana ryasinga piro nago kura rero bakumera so hati mu mushangere ebiri so disparate byahwire ukusharwa abantu cyo kurebera abantu babuza ubusinge ntuburya konka bakirebere bakana bagikiriza ngo ubusinge n'uburya mushangire basics yabwero umwe babitara kumara konka list hariho ibiro hata bashangire bitaroho certain philosopher kana ati to a poor man bread is god wabo yuno starving akwitwa njara wabugana ngo mugati ngahangwa wawo kunga shata babana bako babine mugati kumara takwena no gureba no yato mugati take it there your bread I don't want it so sure tingwikiriza no kujya nabasha ngo generations zao nabashema no they have found better conditions but they need to be engaged, they need to be told ngishikana muzo class ukashomoka rgaho kazo P7 ukazo secondary university n'ahandi ukashitama papers ukazika. That means you are not stupid. Kana shoma history ya European history for those of you aba in shoma I don't know European French Revolution and all this ukabishika why can't you be told ebya Kora share mu bagamba bakushomese bya France wabishika French Revolution and all this and unification of Germany n'ibindi byona iwano basakukebyo kobora kumanye bya kandi babugambire then no ni chikushobere bamuntu because French Revolution is not going to feed you, it's not going to develop you, it is meant as a comparison of how things shaped out there. Kunga chate bya kubaragambira gushikakira kiti umukashisho te kine kinkwatira kandi aho nori no gero no tabo mushema so nyoni ngira ngo tubashema konka they have found a better situation but they need to be engaged. Ebare jeno turira kwendera no teka ngo abantu ubwiro babagira umushaka ku Rwanda ubusinge buruho bwahatane ntungukeho basimirwe cyo kumara we ekine kitwatandukana cyo okusimo kiri kumara is relative banyanosi ngweshagamerwa mu kirundi cy'abanyankore bagamba aji we ndabagaye ngabo tuyemo abagurisi ngo economy yihanga terige veterans bashisimirwa kiri kumara there is room for an improvement. When we retired, I retired 2021 and the money I got was not surely selfishly now I would say as ngomuntu zikazitara kumara imyaka y'inabere nkozere I would have wanted more konka bweshi ubutwatana kutunga imishara 1989 or 88 one of those years ngatandikira mutwaro n'icwe ngumwe n'icwe kagute nkabandi meja w'amahe nkani tunge mutwaro 8 nyina abana bashatu family no basubye to sente zakazi yezino mugashwa amanda that's not true aho kubadora I think was 18 ninge 12 so you can easily get it in our own money so mutwaro 8 maybe yekere nka 30 ninga so wow ina abana bashatu uri umuntaro utakutaha nabo ino mukazi winebyo so fast forward tuija twakora nahika ku retiringa ikinatungire kikakitari kumara well luckily enough ngakora mu African Union bakana bashashura nanyeneye ubusede na yombeke kahateri yaho kungana yeje nenda repair kunga sente ziruho kunga ntukereba kunga shi icyo kakiburemingira government ninga Museveni utabonye bataratere sente zukumara hasho baziye ngo amashomero nibenda kombe kamashomero utubusente buruho n'inyandagwe yetwarire so ntuteye ko kumanya ngo turiyo munsi yenyoro no gwikonomera be improvingire yo nebage konka tukandurwo kuzuma kandi ebituru kureba na oil yutiringira nko kuba yarigereyo hati mu kandi abato bakuzoma mayaba kuzoma bakuzo mu government you will be better off than us izo ntuba twarigira umunsi twayabukire
because ejo oil ejya uko nimpora ngo pipeline eza kwa nko mukwezi okuninga okurukwije kumukure oil ya Uganda yatana kuba exported birahija much more money bill salaries za increasinga so hata baba kuzarwa aba ninga aba bakira bato baba bana ababimu things are going to be better than how they were to us. So your question ekibuzo cyawe nutekateka ngo abaferiri hangeri bakahembo kirukumara abo kubihanga ryitu rikari ryo kuzumu no bararo wentunguka no kandi abizira bakagenda emyaka ebiri after us they got slightly better konge cyo njimanyisa ngo haka urutaro entaro zo no mu Uganda zikazuhoire therefore hakahabira obusente bwano basa kushagaho ku improvinga life yabo bakugenda nabwo icyo things are related tokubasa kugira uti abishomero amashomero ngutwe abamarwaro ngutwe abenguto ngutwenda budget abamahengutwe kashimizirgaye president Museveni shona aziye enkomuntu boshku bakwirwa president yokaziye it's better it's easy kubreminga abo bakuba baroho konka bakukiza bakakuta mu ntebe ejo bakakikohereza ukaje no gitoroka jeno twagamba habushomankuzi twagamba ahamenyeto obutegesi bwa Uganda's liberation history twagamba na hari iki cya veterans nugira ngo policy makers baitu abanyeshengero bebembezi ba government zebyanga pohe n'umuntu go bariko basakora kurebeka ngo no butarabe ntasi takashitire turi kugenda ihanga konkana kacha kutuyine kakozesebwaje ahabo burungi bwihanga. Yes, ecyo bayino umurimo gw'amana wo kubana ba leaders baitu itwe tukubasa kuza ku appropriating a budget tuko approving a budget n'umurimo gwabo icyo tukubaterayo ngo batushwekere batwebembere n'umurimo gwabo ku improving. Of course nanye nko muntu nandi yo ku opinion yanjye nko muntu ngira ngo hari ibintu bishemereye ku kuchendeza for example size ya ba members ba parliament nibatware sente nyingi kandi nibengi kuba kuchendeza ubwa maybe tukarabona twashazeho izakora ibindi maybe ba RDCs n'abandi kureba ngo twa ababo then twayongera abashomesa ubusente twayongera ba doctors ubusente n'abandi kongeza no opinion zanjye ngomuntu konka nanye niyo mu society omu konka ndukuza kubuza bishibo bo baza kuba benje batyo ecyakirese niki uza kushanga kandi tuya bakwende mbazi n'amashomero n'amarwaro n'enguto nito kugira ngo hade constituency ngo batushare tugire MP wetu nito turukuza ku influencing president ngo ntwenda district yitu so uza kushanga abantu nikenda kubegesa kugira ngo umurukamaringa kutunga constituencies ezindi the more constituencies the more MPs the more MPs the more payment the less available resources to develop so no kushanga turiyo nitwetega niturukwetega twesisire bintu konkanyo opinion yanjye we don't need all those MPs tukwenda ba MPs abo bengi batyo turukwenda ba districts administrators bengi batyo nebindi so ben expenditure irikuzumbe mbezishime kuchendezwa kandi kwera acyendezwe nko president wetaga ari kugira corruption should be fought hardest kugira ngo nakacya roho kagire kikato gasa umunyeto w'imyaka 20 hati w'imyaka 25 itabataho mu 30 akakora ki kugira ngo imyaka 5 mesho ninga 20 naho kuba abantu batekateka ahamanzi bamuronda kuganira hakiro cy'amamanzi well no kora what is right kugira ngo for example kutarandureba ngo ikizubu ni environment icyo kureberaho
obufera throwing everywhere n'ebicupa okwita emyara okwita ebyo byona hazamu amazi ekinkwenda mbahabureho ekyokumanyisa bonka abarwaine abakwasire embundu because human endeavors ninga struggles nizo mu sector hariho amazi abashomesa gy'abaana hariho amazi abarwaniye environment hariho abarwaine omu mahe hariho abarwaine omu buhingi hariho abarwaine omu burisa hati youth kandi tena kiragira ngu youth mwene nimwija kurugamu mushongoki hariho bakwija kushongoka hariho bakwija kugumaho batarigire mubona bo bari aho batakubetegereza gashendekereza abandi so hati naba mahima hatwena turarigiremo hariho bagiye twatahiremu nabo ninga batwashangiremu nabo twizire kandi tukarabaho kandi hariho n'abayizire nabo bakatushangamo nabo hata baturabireho so nikirigirira mento ninga uburyo bw'omuntu konko uburyo bwawe bwaba buroho kandi uri consistent noija nyense niyo bari abantu bakuguza nk'umukumbuza twine principle mu mahe I have said this somewhere else ko gading for you kujigarukamo nganje kujigamu mu rujungu abuko uri nyankore tingo kungugera they say kandi all the way kurwo kuba office akarete kusibo kweze mishomo y'amaheyo no banageno kabagena principle number 1 selection and maintenance of aim no take selecting aim n'ikigenderwa no take urundi kugira ikigenderwa kandi ukigumeho kandi ukikorere kuko kubotene ikigenderwa mu magara gawe nka youth waje tumwenye unaza kuba journalist ni mangu hariho professions zindi konkana aba journalist kandi yaguma journalist kandi ja gukora namani ganje gona all the way hatege new selection and maintenance kongo mukashije waba journalist umwazi waba umwahure wataho waba doctor noja ku ending up tene cyokozere so mbwenu umwana muhabura youth umuntu ashemeye kushitama yeteka tekeho kwaraje tunyunaza kuba mushubuzi please bo mushubuzi otema mani gawe gona umanye ko abashubuzi babehavinga umanye ko basavinga umanye ko nako busente bwabo umanye byonoye self develop ubu mushubuzi kandi koraje ngo uri umurisa ningo muhingi please do it urisa konga tuguma no gurukera ngo wagire cyo wehama so mbwenu iki kibuzo cyawe kumurana mwenda youth ne mu mushike gwiro mu myaka 20 mutano cyo kwa burenzi icyo rashare mu kigumeho ucyamereho bari munonga zeno Frederick Migisha tukusima munonga habo kucagiza aho wire koreka icyaha muhera munonga cyo kwererekayo kuba kuguze mazi yawe umwaka kugwegumibira na mukaga ahagwe ntunguka yihanga no hayo bamusheja witugo bwakiro no kutukumanya byarabiremo kanki mwine tukatungereyo ndisho ndiyo ninjirondo ndijo konganki mwine bari munonga zeno retired Frederick Migisha aho muri rwitu uri hatari wese mukashishekera izuba ibyo bitari kureba intunguke itari kureba buri kimwe cyone kugira ngo sabuni yatemba kongereho kagira utushikara na yebere nyingi kongereho mundukeriyo kutari kugira ngo noza yitariyo buri kimwe kitari kugamba hitari kureba hate kitari kwetombo itara ngo cyabe cebeyi manye byamagara ati byaba birungi konke kizimbe kirho hariho abantu abehireyo kurebeka ngo ibintu ebyo byakwikaho aho muceka cyawe umugombora yawe ishomero ba leta hebiti cyawe mutakwenda kongarho nikikuru munonga ahizo bankeri ukwijikama manzago kandi tukaguma tugasima aho rambuganiro basa kumugorora kasodi zoberi iwe manzi yawe neha zeno yatereze manzi ye nandi maternebi aba bagenzi banje abe nakora nabo msibeje
kutaferwa aha Tayari West.